Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga hadirin kaum muslimin, kaum muslimat, urang teraskeun nadoman tuhfatul atfal sareng Sundana ti kawit bet ka-31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyakuna makhrajan taqaraba wa fi sifati ikhtalafa yulaqaba. Wa iyakuna makhrajan taqaraba wa fi sifati ikhtalafa yulaqaba. Dua huruf deket makhraj sifatna idgham mutaqariben nami aslina. Dua huruf deket makhraj sifatna idgham mutaqariben nami aslina. Mutaqariben aw yakuna tafaqa fi makhrajin duna sifati huqiqa. Mutaqariben aw yakuna tafaqa fi makhrajin duna sifati huqiqa. Dua huruf sama makhraj beda sifatna idgham mutajannisin asal namina. Dua huruf sama makhraj beda sifatna idgham mutajannisin asal namina. Bil mutajannisaini thumma insakan awalu kulli fasaghiran samiyan. Bil mutajannisaini thumma insakan awalu kulli fasaghiran samiyan. Dua huruf sukun tepung di harkatan eta idgham mutajannisin shaghiran. Dua huruf sukun tepung di harkatan eta idgham mutajannisin shaghiran. Uhurikal harfani fi kullin faqul kulun kabirun wafhamanhu bil muthul. Uhurikal harfani fi kullin faqul kulun kabirun wafhamanhu bil muthul. Tepung dua huruf nu di harkatan idgham mutajannisin kabir namian. Tepung dua huruf nu di harkatan idgham mutajannisin kabir dinamian. Wal madu asliyun wa far'iyun lahu wa sami awalan tabi'iyan wa hu. Wal madu asliyun wa far'iyun lahu wa sami awalan tabi'iyan wa hu. Ari hukum mad eta aya dua mad asli jeung mad far'i namina. Ari hukum mad eta aya dua mad asli jeung mad far'i namina. Mala tawaqqufun lahu ala sabab wala bidunihil hurufu tujtalab. Mala tawaqqufun lahu ala sabab wala bidunihil hurufu tujtalab. Ari mad asli tehnya eta mad butuh kana sabab tea. Ari mad asli tehnya eta mad butuh kana sabab tea.
bal ayu harfin ghairi hamzin aw sukun ja ba'da madin fatabi'iyan yakun bal ayu harfin ghairi hamzin aw sukun ja ba'da madin fatabi'iyan yakun sabab mad asli tehnya eta mad butuh hamzah sukun tea sabab mad asli tehnya eta mad butuh hamzah sukun tea wal akharul par'iyun mauqufun ala sabab ka hamzin aw sukunin musjala wal akharul par'iyun mauqufun ala sabab ka hamzin aw sukunin musjala mad nu sejena eta mad par'i butuh hamzah sukun eta mad par'i mad nu sejena eta mad par'i butuh hamzah sukun eta mad par'i hurufuhu salasatun fa'iha min lafdin wayin wahya fi nuhiha hurufuhu salasatun fa'iha min lafdin wayin wahya fi nuhiha ari huruf mad eta ayatilu huruf alif ya wawu nukatilu ari huruf mad eta ayatilu huruf alif ya wawu nukatilu wal kasru qabla ya wa qabla wawi dom syartun wa fathun qabla alfin multazam wal kasru qabla ya wa qabla wawi dom syartun wa fathun qabla alfi multazam syarat mad asli teh ayatilu alif jar ya jer ps wawu syarat mad asli teh ayatilu alif jabar ya jer ps wawu walinu min hal ya wawun sakana ini fitahun qabla kulli amkana walinu min hal ya wawun sakana ini fitahun qabla kulli amkana ari huruf linteh wawu iya sukun jabar samemeh wawu iya sukun ari huruf linteh wawu iya sukun jabar samemeh wawu iya sukun lil madi ahkamun salasatun tadum wahyal wujubu wal jawazu wal luzum lil madi ahkamun salasatun tadum wahyal wujubu wal jawazu wal luzum hukum mad eta tilu salawas namad wajib jaiz lazim nukatiluna hukum mad eta tilu salawas namad wajib jaiz lazim nukatiluna fawajibun in ja'a hamzun ba'da mad fi kilmatin wa bi mutasil yu'ad fawajibun in ja'a hamzun ba'da mad fi kilmatin wa bi mutasil yu'ad wajib hamzah jeung mad dina kalimah nami mad wajib mutasil ulah salah wajib hamzah jeung mad dina kalimah
nami mad wajib mutasil ulah salah. Wa jaizun madun wa qasrun infusil kulun bikilmatin wa hadzal munfasil. Wa jaizun madun wa qasrun infusil kulun bikilmatin wa hadzal munfasil. Menang dibaca panjang pondok nu pisah kalimat Majahid munfasil nusa. Menang dibaca panjang pondok nu pisah kalimah majahid munfasil nusa. Wa mithlu da'in arada sukunu waqfan kata'lamuna nasta'inu. Wa mithlu da'in arada sukunu waqfan kata'lamuna nasta'inu. Lamun anyar datang huruf sukun dina tempat waqaf ta'lamun nasta'in. Lamun anyar datang huruf sukun dina tempat waqaf ta'lamun nasta'in. Wa qadimil madda alal hamzin wa dha badal ka amanu wa imanan khudha. Wa qadimil madda alal hamzin wa dha badal ka amanu wa imanan khudha. Ngaheulakeun manjangkeun huruf hamzah contoh mad badal amanu kade salah. Ngaheulakeun manjangkeun huruf hamzah contoh mad badal amanu kade salah. Walazimun idza sukunu usila waslan wa waqfan ba'da madin tuwila. Walazimun idza sukunu usila waslan wa waqfan ba'da madin tuwila. Mad lazimun aya sukunu asli wasl waqaf tos mad tong pahili. Mad lazimun aya sukunu asli wasl waqaf tos mad tong pahili. Aqsamu lazimin ladaihim arba'a wa tilka kilmiyun wa harfiyun ma'a. Aqsamu lazimin ladaihim arba'a wa tilka kilmiyun wa harfiyun ma'a. Mad lazimun gukuro kabagi opat kilmiyun harfiyun kade ulah lapat. Mad lazimun gukuro kabagi opat kilmiyun harfiyun kade ulah lapat. Kilahuma mukhaffafun mutsaqalu fahadhihi arba'atun tufassalu. Kilahuma mukhaffafun mutsaqalu fahadhihi arba'atun tufassalu. Dua nana aya mukhaffaf mustasqal jumlah opat mangga gerak tafsir. Dua nana aya mukhaffaf mustasqal jumlah opat mangga gerak tafsil. Fa im bi kilmatin sukunun ijtama ma harfi madin fahwa kilmiyun waqa. Fa im bi kilmatin sukunun ijtama ma harfi madin fahwa kilmiyun waqa. Kumpul sukun jeung mad dina sakalima nami mad lazim kilmi ulah salah. Kumpul sukun jeung mad dina sakalima
Nami mad lazim kilmi ulah salah. Au fi sulasiyil hurufi wujida wal madu wastuhu fa harfiyun bada. Au fi sulasiyil hurufi wujida wal madu wastuhu fa harfiyun bada. Atawadiinu huruf tilu ejahan marlajim harfi eta dinamian. Atawadiinu huruf tilu ejahan marlajim harfi eta dinamian. Kilahuma musaqalun in udgima mukhafafun kulun idza lam yudghama. Kilahuma musaqalun in udgima mukhafafun kulun idza lam yudghama. Mustasqal kilmi harfi diidghamkeun mukhaffaf kilmi harfi teu diidghamkeun. Mustasqal kilmi harfi diidghamkeun mukhaffaf kilmi harfi teu diidghamkeun. Wal lazimul harfiyun awwala suwar wujuduhu wa fi samaninin hasor. Wal lazimul harfiyu awwala suwar wujuduhu wa fi samaninin hasor. Mad lazim harfi dina mimiti surat ayat 8 huruf ulah lepat. Mad lazim harfi dina mimiti surat ayat 8 huruf ulah lepat. Yajma'uha hurufu kam asal naqos wa ainu dhu wajhaini wa tulu akhos. Yajma'uha hurufu kam asal naqos wa ainu dhu wajhaini wa tulu akhos. Huruf kumpul dina kam asal naqos naqosu asalukum tos nang tos. Huruf kumpul dina kam asal naqos naqosu asalukum nutos tang tos. Wa masih wal harfi sanila alif famadduhu maddan tabi'iyan ulif. Wa masih wal harfi sanila alif famadduhu maddan tabi'iyan ulif. Lain mad lazim harfi nu dua huruf eta mad tabi'i salianti alif. Lain mad lazim harfi nu dua huruf eta mad tabi'i salianti alif. Wa dzaka aidan fi fawatihi suwar fi lafdin hayyin tahirin qadin hasor. Wa dzaka aidan fi fawatihi suwar fi lafdin hayyin tahirin qadin hasor. Malazim harfi dina mimiti surat kumpul dina hayyin tohirin kade lepat. Malazim harfi dina mimiti surat kumpul dina hayyin tohirin kade lepat. Wa yajma'ul fawatihal arba'asyar silsu hayron man koto akadashtahar. Wa yajma'ul fawatihal arba'asyar silsu hayron man koto akadashtahar. Jumlah 8 jeung genep 14 man koto akasil husu hayron leres.
jumlah 8 jeung genep 14 man koto akasih husuhairon nu leres wa tamadan nadmu bihamdillahi ala tamamihi bila tanahi wa tamadan nadmu bihamdillahi ala tamamihi bila tanahi to sampurnana muji ka Allah kalawan teu aya larangan Allah to sampurnana muji ka Allah kalawan teu aya larangan Allah summa sholatu wassalama abada ala khitamil anbiya'i ahmada summa sholatu wassalama abada ala khitamil anbiya'i ahmada mugi sholawat salam ka Kangjeng Nabi nu janten panyampurna para nabi mugi sholawat salam ka Kangjeng Nabi nu janten panyampurna para nabi wal ali wa sahbi wa kulli tabi'i wa kulli qari'in wa kulli sami'i wal ali wa sahbi wa kulli tabi'i wa kulli qari'in wa kulli sami'i sareng kula wargi sahabat Nabi sareng jalmi nu turut ka Nabi sareng kula wargi sahabat Nabi sareng jalmi nu turut ka Nabi abyatuhunna dubadali dinuha tarikhuhu bushra lima yutkinuha abyatuhunna dubadali dinuha tarikhuhu bushra lima yutkinuha genep puluh hiji bet nu dinadomkeun hijrah 1188 genep puluh hiji bet nu dinadomkeun hijrah 1188 Alhamdulillah belajar nadom Tuhfatul Atfal sareng Sundana parantos tamat mudah-mudahan seueur manfaatna kanggo jalmi anu meureyogikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.